Kastalatibyan! Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Timula ket rumbeng ataripatwen, tapno pagnumaran intundumteng ti panawen. Tampok dito'y programa tayo, Kastalatibyan! Dagiti dadto maababarkadam nagmayaten ti biagda tanagbalbaliw dan. Angam si Karey ay kastamlatan mamartag. Oo, takla ko man nagawawi dan. Ung tandak matlagayam. Dagiti kakabsat mo na progreso dan iti panagbiagda. Kita ni Manong mo, agtaltalon lang, ngam nakapatakder iti balay, ken nakagatang iti lugan na. Kumparadak manan, sa balyak mo't Ay na, Ray, anak ko aya. Awan ti mapasamak iti biyag mo no kastamlaang. Aglaklakay ka akaasa iti biyag mo. Basulyo apay ngamin nga interview amin kini Manong jay daga, didak to imbatsan. Ay, ibingayan da kamot kat, no talaga akayat mo tiag mula. Idi pa'y aday tati kayat ko. Apay nga itala nga ibagam, Idi pa'y lakuma, Isumot lagayam nga agbarbartak ni ading mo. Takayat namot nga adabingay na itidaga. Ay, idi pa'y kumain bagana, Mabalin mat nga ibingayan itimulaan na. Ay, kaibingayam man langan, anak ko. Diyay asidag itiwaeg. Tapno saan amarigatan nga agsibog. Ay na, no ija asidag tiwaeg ti kayat na. Ada yung patakder ko ija akal kalapaw. Kumpleto day jay. Ada pagturugan kan paglutuan na. Ay, kat ipabulod mo pa ilang kan kuana, Tabarang agbalbaliwan. Tanay, lakayon. Hanggang inumlata mo't tiam mo na nga aramidan. Nalawa mo't gayam day timulaan ni ading mo are. Napintas pa'y ti lokasyon na. Kasaritak ni Ray. Tadamagakan ko na. Manyan ti plano na dito adaga. Mayat mo't ata nakapanunot ngagmula-mula. Kinulahay mo nga minag. Nasaya at kidyan, agbalbalew. No makabirok iti babae ang mga yatkin kwa na, mabalindan nga gyan dito. No da mga yat Kano bartek na makanayaw. Ay nakit adan tulat ta Kano rugyan ng tagbalbalew. Agmula-mula, kat makaurnong iti kwartana. Awan ton ti sakit ti ulo dagiti naganak mo, lakay. Sa di nga jay daga mulaak. Mapanta ko makitaan. Hanggang nabartek ka maamanan. Ipakita mo kanya ka. Sana ka nabartak. Oo. Saan adita ti pagnaan? Ditoy. Dita daya. Ditoy. Di nakasuruan manong. Na. Saan nagaputay nauna ka kat nalalaing ka nga masak. Ay, anya ay ati mapaspasamak ka na kayong agkapsat. Ni manong nga. Di na mo ti papanan na. Paturugan nyo pa lang ni Ray, nanang. Ay, agsubliak langan, hinton mausawan. Sana ka na bartak ko nakmat. Ay, Ray, ingka pa ila maturog. Kaya't kung di mapanagmula, nanak. Ay, kat saan ka nga rin nga agbarbartek, Tapno makapangrugi kan nga agmula. Mapanak nga rulitan. Di nakmat kaya takaduan da ito nalay nga manong ko. No saan ka laan na bartak? Ay na, apo. Ang mga nunyati, maramit ko kang kan. Ay, pay amon. Sige, ay, agawid ka pa ilang anak ko. Paturugak man ni Ray. Agsublikan to, inton mausawan. O niya, mamati kan nga danalawa adagak? Nagswerte kan, taray. Mulak da ito'y adaga. Ket isunto ti pagbaknangat. Ay kat sigurado na ita Anya nga iti imulam.
Di oray kamuti laeng. May mayat man eh. Nalaklaka nga imula. Makitam di kalapaw, ijay igitiwaig. Sikatin nga ramid. Saan? Ni manong ko. Amam, ti planok iti day ta kalapaw. Pagbalinan tayaw, apag-iinuman tayaw. Uy. Wow, nagmayatan na planaw. Ayabantan to amin na barkada ta. Di oray man nagpatpat nagwano, agmalmalan tayo nga ginom dita. Awan nagungay. Kat, ayaba kung dangit ibabarkada. Ay katuwa na, pakaamwam idadagaw. Kasapulam ka di titulong ko. Apay ko ma. Apay, ti panagkunam, jak amo ti agmula. Amok, analaing ka. Nung kasapulam titulong ko. Amok ter aramidak manong, di nakman bibiyangan. Ala, aywanam ti daga Impatawid na gitinagannak taday ta. Kahit tuwan ba't ngamin? Pag numaran taday toy, nulakit di ta among maiwanan. Win, amok dagitan. Masapol ayang ipalagip mo pa'y. Tinaramid ko akalapaw. Aywanam No kaya't ko arakraken, aramidak. Mangipatakderak itibukod ko akalapaw. Tay nalaglag da. Kaapay ko awarwarang pailaeng. Pagyanam kit din, kabayatan ti panagmulam iti daga. Mala, agawid ka nga rodan. Tarugya akong ti agtrabaho dito. Timbagak, rugyak ti agtrabaho. Angam, rugyan tan ate aginom. Nagmayat gayam dito'y kalkalapaw nga inaramid ni manong mo Nagpresko, kan talaga natal na. Kabalak mo ti agaramid, iti mas nalaglagdang am iti daytaw. Anyamot dito inaramid na ngay. Sinsinan. Kanti pagsayatan na, aginom tayo, aginggat kay kayat tayo. Iso nga rod nga inayaban ka. Naglawa na ito'y dagam paray. Katwain, mula akto iti kamuti. No kaya't mo, tulungan dakan. Ay katwa na. Ang kalpasan ti panagmula, agpainom ka. Wen, de talaga yan. Ay, saan pa yan agaw-awid dito'y balay ni Ray? Huwag nga rod, nanipon na pa ni Jibangkag nananang. Ado ngamin katim pagatang nga abastuna. Ginastusan nyo manin. Imbis nga igatang yung iti agas nyo. Ay, bayadan nanto kano, inton makalako iti mula na. Ay, sapay la ko mga raw, taadan tumaila ko na. Ay, kunak atulungan pailaeng. Tamang rugrug ay. Kunak nga ron atulungan. Kuna namit asaanin. Amuna ka nun, teraramidin na. Kat no italaeng mat ngagmula. Bayan nyo, tay sumut ti kayat nananang. Ay, amuna nga taapadakkelan dagiti mula na. Kas kada tarak nun, aging gat agtubo, kan agbunga da. Ne, adamat awit mo amanok, paray. Pulutanin tayo. Uy, nangalaham ngay. Nadalapos ko man di tayo igigit. Mayat dito'y alugar. Nauli ba? Hanggang ado ti agkaiwara manok. Iso nga aguma tayo, taado ti manok dito. Naglulok magdapay. Ala, siyak ti mang parte, tayong kagumatang iti arak. Alangan no dudwa tala nga ginom. Saan ka madanagan? Inawaga kong nang iti babarkada ta. Umay na kano intun madamdama. Ala, ingka nga roden parchen day tamanok. Kita am day di alakay. Kumit kita dito'y ayan ta. Aywan, sino may day talakay? Iso day tag nanad iti kalapaw di tabalasiw ti waig. Manok nan samot day ito'y tiniliw mo. Iso nga ron nga ingka parchen. Ay, nagbagal daw mo, kumaray. Ay, kastamot kan ka, paray. Itala nga makita ka Hindi nga min bangkag ka, ti pagtaltali na edakaw. Ay, kastaya. Sa bali magaya man tagigyan ni Jekal Kalapaw yung bangkag yaw. Awon, jay buridak ko. Nirey ti agigyanan ijay. Taim pasublat ni manong na, jay dagaamulaan na kanaw. Ay, sumilagaya marinabe, nga damang mangagaw ngaglalaaw.
Kasano nga daglalaaw, ijay, paray. Aginumdan sa ijay, tunggal rabi eh. Anya, kat mo ni Rela ang matiamok nga dayjay. Kinti may sapay, mare. Tiniliw na di manok ko. Tiniliw da. Ayo na yan. Nakita ka pinulutan da. Ay, nakababain ti kasta nga aramid da. Agpukaw mo tindagititarakan kao. Nanipod ang daday, jay, maray. Mabalin ka, bagbagaman ni Ray. Ay, wan paray. Ay, talaga bagbagaak. Saan arumbang ti kasta nga aramidan da. Umay ka manan mga alay ta bastumon. Awan sapay matin mula medyo bangkag mo. Ingka ngamin kitain na. Sumanao ka, ngam di mo mat mapankitain. Imay nagreklamo, di ka rubayo ala kay jay. Alalayan nyo kanong matitarakin na. Pulpulutan nyo, kung nagiti baparkada. Ulbud day di alakay. Nagkunang amin kan ka nga ayabam nagiti baparkada mi jay. Ket saan apagi inuman ti kalkalapaw ngay naramid ko. Kung nagtumat ngamin nga garami na kitibukod ko akalapaw, tapno saan kan nga agreklamo. Isardeng nyon ti agaramid iti kalukwan ni jay. Jak kayatan nga agreklamo manan ti karubayo iti alakay. Nga da mapukaw at tarakin na. Pare, mulaan tayo man laangan iti kamuti da ito'y daga. Tapno awan ti makuna ni manong ko. Angam, karuruot mat. Mabalin na ta mulaan. Kamuti lang mo ti imula tayo. Mabiyag nga tati imula tayo. Mabiyag adun to ti mailako tayo nga igatang tayo iti arak. Uy, adun to nga ati pagbibingayan tayo no kasta. Mano tayo nga agbibingay. Sika, siyak, kan tilima barkada ta. Eksakto. Uray sagsasangapulo aribo tayon to. Mayatan. Uy, sige, agmula tayo nga rodin. Uray karuruot. Nagmula ka numot daray kan dagiti barkada na. Ngam nakaruruot met ka no jay minulaan da. Ay, hindi tati kunkunak ket. Sinasadot ngamin ti trabaho da. Naging mumula dalaang tapno saan ka nga agungal. Muda nga ta. At aripat po nagitin mula da. Ay na, kaano inaramid da pag-iinuman jay kalkalapaw mo ijay. Nagpabawi ka nang itid kan kuha na iti da dyan daga. Saan na pa'y matlagaya makabailan ti agbalin a responsable iti biyag na. Ay kat barang agbyag adag iti mula da. Lakay, ikampay iti gundaway na mo't aji kabsat mo. Pare, agring ka. Uy, Ano ba yan? sibugan tamat adag iti mula tayo. Diyanan. Agbyag da gijay. Kasano namatay da? Kani, nagpudot ti panahon. Ay, agbyag da gijay ko nakmat. Tiyanag mo na ya. Saan ka day ano agmula ka? Rumbang nga ikatandag iti root iti aglawlaw na. Kat, asino nga rin tinagagay tamang ikatitiroot. Duatan pag tinulungan ta. Masadutak. Nawanat panahon ko. Agid-idata lang mat dito'y kalkalapaw. Katinton madamdama. Agtiliw ka manan iti manok at tarakan ti kaarobam alakay. Kas tala ti biyag Ganaasan takit iti biyag ta. Di ka kadi madanagan. Taday ta inmula tayo akamuti. Agtubon tulat ta. Ket into nagapit tayo. Addan to pagbibingayan tayo. Kunak nalipata munday ta atungtungan tayo. Jak malipatan day ta. Da kayo pa'y matako kumpare. Importante kayo kanya. Uy, day takot ti ibagbagakan ka. Dakkel manen tinaglakwan ni manong mo itimula na, anatang. Kat, masapol nga ibagayo kanyak day ta? Ay katuan kasanumat nga men, imo na kapay anagmula, ang awan samot ti mailakom. Ado? Ado, kunkunam, ang binaybay am samot dagiti mulam. Nyalakit din ni nanang ay. Diskumpiyado launa iti kabalak. Ay, mano abulanan. Mabalin mo't siguro nakalyon, dagiti mulam. Adun to, ti mapaglakwak ng ni Manong. Ay,
Maragsa kanak-anak ko, no kasta nga agpayso ti mapasamak. Sapay lakuma, tapumod no. Pare, apay ngay. Itay tayo pa yung agkalkale. Awan mo't bagas na dagitin mula tayo. Karugrugi tayo pa lang. Sige ka di, agkali tayo pa ay. Adda bagas dagiti daduma. Ang binalitong agmat. Dita banda, dita tayo agkalay. Saan ngamin analinlinisan ti ruot na. Awanan pare. Ay, sayang ti arapaap tayo. Ay, awanan ti sagti 10,000 kuma. Ay, nagbalin a drawing lang ay. Sige ka to ah. Inuman tayo ti sakit tinakam ko. Sus, tingay. Awan mo tinakali tayo, bagas ti mula tayo, kamamote. Ay, uray siya. Nasakit mo't tinakam ko. Amin tayo, nasakit tinakam tayo. Sigurado, kung tanak mo't ni manong mo. Sigurado ah. Sabay na naktupay ni nanang ko. Adun tuman timangag ko, nagsasakit asauda. Pare, iyasilid mo man kindi dito yung data silaw. Tasinjak man dito si Garilyok. Hindi mo idagdag kat dita panawa diding to'y kalabaw. Mauram da ito'y kalabaw ah. Nanang, napuuran jikal kalapaw. Anya, kasano anapuuran? Nabaybayan da ray, digas asilaw idirabi. Tanabarbartek da. Ay, kat, kumusta ni ading mo? Nakataray da ah. Gumagalwad da dya tao kanyak. Ay, napuro sakit ti ulo ti ipapay na. Ay, kaan awan samot kanut bagas dyain mula da akamute. Kasano nga da, kat binaybayan da mait. Amom nanang, adda pagsasao ako nana. Timula, kat rumbeng ataripatwen. Tapno pagnumaran, intun dumteng ti panawan. Ay, wen nga roda. Ay, uray ko manuam mo, tikabsat mo nga amirisan day ta pagsasao. Anya lakit din day ja kabsat mo, aya. Ay, saan latang agnaknakam? Hindi pa ila binagbagaak. Gamdinak dengdengken. Ay, na yun ti inaramid jo kasinsing. Napuoran ng ti kalapaw yaw. Ay, awan nga rod kasinsin. Ay na, kasinsing. Agbalbaliw ka ngaminan. Kanuag mula ka, nasken at taripatwam. Asaan aday ta agbartag ker aramidam. Awan nga rod. Agbalbaliw kan kasinsing. Para iti pagsaya atam. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Timula, ket rumbeng ataripatwen. Tapno pagnumaran, intundumteng ti panawan. Tampok titoy, programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TNPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.